Silwane! Yeah, yes, Silwane. Oh, Hayi lokulibala guje endlini. umbusa ngetalala njengekuthula. Yes, Silwane. Oh. Lapha ethulu kunasi sikhothela se-Yoghurt. Thatha lapho ulethe la kuneluswayi lwami lapha ekhathi ngifuna loluswayi uthathe namathapha lapha. Kulo yangcwengwe ulethe la ngitho uthi lanti. Sengikhuluma kangaka uNkulunkulu wami uqhamuka nemabhulukula wabo. Nasi yasikhothela se-Yoghurt lapha Silwane sineluswayi ekhathi. Ulethe kimi Skothela se-Bliss. Bliss. Konze limi sakatini. Yesilwane nginamsebenzi naleyo Bliss bakho ngimthoka ngaloluswayi lwami lapha ekhathi lesikhothela ulethe kimi. Ubungemike ngawo umntwana egama lithi Bliss. Now 14 February Valentine. Uyatabe kwento ngane Bliss. Uthi spa. Likhasimende the first 15 customers. Kufika nje store spa. Kungaba ngi-super spa, kungaba ngu-spa, kungaba ngi-quick spa. La kangwane. The first 15 customers umhlanga 14 ikufika nje uthenge 1 kg. Yeah, please. Yoghurt. Yes, No muthi ungalita. We please. Custard. Bakunike rose mahala ha. Hayibo. Bayakupha. Uyaphiwa. Silwane. Letha kimi ke lesikhothela ndothula loluswayi inhloso yami kuyawufuna lesifana naso ngo. Semathi abalanga ilozi ngingayathi Silwane. Yego kayinika abani rose wena? Oho, phela abantu abaphemini sengisaphi? Njoba phemini phela ngibuya nawo la ekhaya. Phela please ngithenga ngibeka la. Banginike rose ngifika umuntu ngathi thada. Yesilwane. Happy Valentine. Sipa uyasebenza bo. uNkulunkulu wami lethi lo swayi la ngihle. Ngene sithathele.